indirimbo w'ubuzini ya kugira tuyikuronderere hama tugwe headphone wambare ndibaza maraza kujyana indirimbo za kuba watoye ushobora kuza kubuzi kuririmba wavuze ko ari ya mbega indirimbo satb yitwa gute? Inkuru y'ukuri. Ayo hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui pia lakini tunasikalia kwa juu. Bara bere for one day nitazimeza bei. Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. Sarupi yoya hamili plom. Nashise kwisi dawe na mama eze mu bigero sangisira goye sanga mama ye ni mumyi dawe nawe ni kimuga nifuza kwiga mumere nk'abandi bikanga uko ataburyo mfise abana b'abakire bakantera ibyatsi sinubata inyuma nubatera ingwara mana yanjye zorisaganya ibibazo mfise nuko turisaganya mana y'ikigongwe icyo musabye umusi wamaye zumuhe nujya dafise. I want to go home. I don't want to. You see my donera mama lichorirenga misi yese muma yarara ni Rwanda sura abantu bakambona bakancheko amabisi yuzuye nikituma wimana yandemyuku bikansi watarijewe sije niremye ivuka ryanjye zorisaganya. Ikigongwe cy'umusabye siwomaye muzumuhe nujya dafise. Zagana no. Ama bikasiga bikantuba. Come on, will you shut up your mouth? Yo. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. I can't even say. Yeah. Imba sasa. No. You say? Four. Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui pia lakini tunasikalia kwa juu. Bara bere for one day nitazimeza bei.
Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. MUSICVIBE.